Ewenyigba TV va do dzoje siame no enume kum kple nudzralo ke no le dzoje siame ale no ko le edzim le asiame chanvayi especially the year 2022 kple the year 2023 ya enu o le dzim nyuia asiade etotroma videma Mkola kwa bemega la wezo do na mi leva Ewenyigba TV ji mega kpoto ga do dzoje market amalo ashiama tagba mi do enudzralo fo gbo ale be mi abiawo ale business akole ejim le asiama madam mi do zo na cover Ewenyigba TV ji yo mi ha mi awezo yo akpe ma unto nko de nko enye fitre ya kanu akpe alakenya asiama alakenya ko jin le market ama mara ku fia o ma ga plan kro mi ba unta tra kata se sanami mi fia mi ngo plan la ga o hoshi na mi ngo plan bo dare ngoji ko mi ba dra ha o ma plan mu ala bana ga ma gala dukomu ta na mi agba bie ga re to go mi re plan la manya nya vio ada na afuna mi fi mi te gbona vona mi ba do she ha ngo plan me lo nto po chonzi mi ba do she medre na ka ko hare ko chonzi ndi ngo kata mala agbaji o ma un plan mu ko ka ma se mala gbegbe ta na me ifia mo le nu plemo e jagoma tu Africa last year lo e pa amakomo nu plemo wa a jagoma tu ka last year ka o ma nu plemo last year ka ba da shine fifia ko baraka ti jana nu abe honene abe fifia ma yes last year ha ti jana nu abe honene a chu last year ka do fifia ma ti jana nu abe 100 Ghana na un popular ma jana 200 Ghana da ka fifia ma ga da nkura kana mi do shiga kasana do afimi adrem hande gana ha unsa so nyana na mi tan kana kwa benya kuhia na mula nu plemo kuhia nya bana ha kama kata sesema la gbegbe ya ba du gbola ekele sha je bana ba du makata to shinami e ga opo nya sesem e fi ha ba boro du ko ma la gbegbe e mi cho shigbon na o mi achu mo oji ala gbegbe ni ato nyo wo fo shire ma fi mo no fu de dita ado o do ogbo afuno ho do ogbo la gbegbe wo kuku ma la gbegbe ta ha mo se na mi to ta mi de kuku dukola na dogo jejire mi af ni wa pe ola pe be me galeji le de ka nko mi mega ba do sister bubu ha gbo le joje siama sister mi do zo na va Ewenyigba TV ji mara ku mo zore mi an mara ku nko de mara ku nko yen joji na anya na akpe mara ku le kenye business ale market ama le kenye ko ji ma mara ku business ala fifia tami adu anwo fu de na mi alaka gbegbe ganyele ashicha ko mo pleme gaji katacho na mi ko mo ba shama ha mo pleme na mi eje ba mo khoshi ale mi adu opli na mi kaba kaba mo te problem na jojo mo khoshi ta mo te no opli anwo fu de na mi alaka gbegbe ta fifia mi le chani le kaka ma alaka gbegbe na bi dukura la na te pere mi anchi alo me na li wo na mi akanu we na mi de di o mo skunya ha fu de na ma reka la mi anchi nyanto nya mi anto tanale o nya no pere mi anlo yo akpe yo akpe maraku nka jira melele ashama maraku ndong majana akpe ta ba fifia mo le nu plemo cha o plena nu fifia nene na ti jira na cha nene na ti jira na o cha le ka ngo poplela ngo didi na mi ta na ba na nyo ha mi de naji o plena na mi kaba ta na ba ti cha le ngo ba khoshele mi adu o plena mi ha ni te mi nya le ko dogo mi an plela o baba sa mo yo gade ma ngo plema o baba sa o ba gamaliu le ko yo wo ta na ba fifia ngo poplela gaji kata chola ga ma le da sha fi ko ja sha go ma ga kata vola vo ga vo no ji gade fifia bereka honene na ti jira na ka visa dona oh abacha na ale ka ngo poplela alo ngo dudu la oh do ma jira 15 million 20 million ka ka fifia do no ma va 6 million 5 million na ba nyama ba na ka go ma som yo akpe ne ma hanya ukatema kana wona deli wo wona mia kana we na mi lo